Kajing syakot hajar ki noilam ke Khasi Students Union haki pulit halor kajing naik kendra work permit na kinong belabar jela hakeleng ke jela kalenang yai beteng barah ke arpo dari unaitung araja arpusau u General Secretary ke KSU Maulai Circle usamla Eddie Malnyang u syakot hajar haki pulit ke Maulai Police Station ban ai jing pencai hakabaya day ba kajing naik kendra bar jela Maulai haki niki kendiat sengi baladam. Hagani kesengi la sedran lang yo samla Eddie Malnyang do Vice President ke KSU Central Executive Committee usamla biang bor paliar nalor gi dekot ke Maulai Circle. Habakran sikilat patai kubor usamla biang bor paliar ula bu jingkli ki nong mi khmat khamtam gi badan hak sarkar halor ke jingbam le ai jongki hakabaya dei ke jingwan rung ke thap ki bar jela syakani ke jela da ka baong hatu kinchu snap sa e ke jing examen ke sarkar kat ba ke jela kadang sertok na ke jingwan rung ke thap ki bar jela. We want ILP! We want ILP! We want ILP! Implement! 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 Ikuat ban kli nak kamtam ni kiban nong ikhmat gijongi giban pok sarkar atu binci siai sapsa ya tak kerja eksamen jong tak sarkar kan ba kajat beri ladang riksnot kadang mi kiski abang ipet gisnong kitau teling ke beri nyok trap kamtam ngani pok nong ba shlong ki kapsar berkini tai ladang sertap umendir kajing rum duki kat jinglap ke seng ru kedai lengba kajing wan hakpor wan kang wan kumkinong tribal lah hadin kelayo yang jakasong jakasa kelayo apply ke epic kuni terter dari kum kaseng hi kadum sabliti bat kadang yai penjol susu kajing ki mani kaman hadin bana kalian ka police department kelapa daga sumu tu ngkat hajar mentang sing ne pok Maulai police station ding layo bani kendu ikran bagu osi de Maulai layo kali atau yang kini ka jikhat upim tangsi kadai ka ba dan mo file FIR ne kadai ba piskot hi wang de piskot hi layo kan keliru kan kon piskot hi ba dan menu ba file FIR ni dan menu bang ni kena waktu try ki badai try company try jong ba petrai dakhar tu sniru kimdan kan gunu kan ban file FIR ne ki agi dengan try lang bat ni kaseng ki petep am ki kat ka sumu tu menu ba pa IP ki am kidan ba pa tingi sutu kani ki bro kadai makan yang government hi berkoi kani kabdai tangkan sebentar jing penting i ba kani bentar ban berbum ingi kum kaseng makum kajat bari hi berkoi iku aban ong kani kawai kalau ba kan ba sarkar kadang ikan menen ngi kenu sarkar ke perpa ba kadang eksamen si eksamen bat kawai ko ka kadang sarkar ba ada penhap kenan pi pengat kendon ni pi kan ajar kan nu lu nak yang kaseng kasem ke bekarai banginom la dalai ban yapen ba kajat beri hi brok koi kan ngam ha gidin kilom din keman sawan bat ngin continue bat ngin yai ya squad habadi gading kena permit nam ta ke jingbit yang kat ba sarkar kapala ban ban menteri kam ya ka MRSSE bat ya ka ILP nak yang jo kaseng ngilarai kuma kasih si ngilarai bang ngin menteri kam po madan da bangin hiar hi po madan ban peti kena ba kimbender po Maulai kim de ban yorong bat kunjuru kaleng ke beri no kena brok koi dai tak kedai tang semua tu hi perkila jikli Sepang terus ni balik kendra ya, pok permit hanya hanya Maulai, kita kita. Sekali tang kita nungut kita ki barjala bangi obat atus ni, barkan nungut ki bamdan efek kita. Kalau ngut ki yo kay bamdan efek mo. Bamdan efek babun ni atus ni bamdan efek sudah, tang lewat ke badan. Kaya tu ki pangkingat kendon ni. Sekali tang sekali, yang nani smart, setiap lang iki, tang bagini yo ini lang kendra. Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai creation jong menta ubnai. Hoi ta. Ba? Ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde ubabha. Kong. Kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Menta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladang ngi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam mar ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno. Yo i ya ki jing tei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jong kini ngin ngat hagi babun ki jajing pa ka sarkar ka persangkar bala banonra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhaw ata kamlu kadut bat ke amkhnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki batei ya kamet.
Knang baha kasisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini kijingbam bantei yakamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da kasyap plus F aki. Ba, uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne Nang nekong nagani kadaw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na kabenta upajba. Ka sarkar mi kalamang kerpang ha kejingi trelang bat kidukan na kaba kilapha da ukhau babhatam na kabenta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata kadaw batang da uni ujat khau babhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni Shakman. Tang da ukhau 45. Ba, pikiran ya kajing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.